Tunaendelea kabisa na somo letu. Natamani nionyeshe sababu kuna nafasi moja nimefika nikakuwa naongea na watu wana wa Mungu na watu wengine, na wakati tulipokuwa tukiongea nikawauliza, nikasikia wengi wanakwenda kusema maneno ya kujisifu na kujitapa sana, na wengi wakasema mengi zaidi. Lakini baada ya hapo, wana wa Mungu, tunatamani tuseme ya kwamba neno letu, usipendezwe na maneno tu, bali angalia pia na matendo. Jina la Bwana libarikiwe. Bali uangalie pia na matendo. Inakwenda kuonyesha ya kwamba imani bila matendo imekufa. Watu wengi wanakuwa rahisi kuongea, na wengine wanakuwa rahisi kujitapa mbele ya wengine na kuonyesha kuwa wao ni watakatifu zaidi. Lakini sasa ukitazama matendo yao hayafanani na jinsi walivyo. Ukitazama matendo yao hayafanani kabisa na jinsi walivyo. Na ndivyo jinsi leo hata watu wengi wamekwisha kuwa, waamini wengi wamekwisha kuwa, Wakristo wengi wamekwisha kuwa. Mtu anakuwa pale anajitapa, mimi nimefanya hivi, mimi nimekwisha okoa, mimi nilikuwa mwombaji, mimi nilifanya hivi na hivi. Lakini sasa yule mtu atabakilia kujitapa, atabakilia kusema kwa kinywa. Lakini je, katika waraka wa kwanza wa Yohane inakwenda kutuonyesha ya kwamba imani inakwenda kukamilishwa na matendo. Yaani imani pasipo matendo imekufa. Na wale watu ambao wanaweza bakilia kujitapa katika kinywa, katika huduma na makanisa, katika mahali mengine, wanakwenda kujionyesha kuwa wao ni wazuri zaidi kuliko wengine. Lakini maandiko inakwambia kwamba chunguza sana matendo yako, sababu imani pasipo matendo imekufa.